Pagmasusan niya kay mabilog ang Pilipinas ngayon Pebrero ing Oral Healthcare Month. Kaya tingin syudad sa Fernando, Pampanga, mi daw niya yung sabayang pagsisipilyo ng pamilyang Fernandino ngayon Martes, February 6, ang timoring partida ni kaganapan 2024 o yung 23rd Cityhood Anniversary ng syudad. Penny muna na ng City Health Office at ng Rotary Club of Dolores yung may sabing aktibidad, nung nukan mahigit lang po itong dalan na daycare students at di karelang pengari rimikyabe. Maragul bagay kailangan maging yung malusoging oral hygiene tamo. Kaya tamo maakakit makanano ka healthy metong tao. Yan, nung sira-sira kaipan, mangalbag ka. Yan, nung ating sakit kay katawan, mangalbag ka kay ngasbok. Kaya muwakit mo muna yung manibat infection. So kailangan niyang maging healthy kay katamo ngasbok, yung ipan tamo, surroundings, yung tissue, awsan tamo. Agpang kang Dr. Francis Dizon Mendoza na ng Rural Health Unit 1, maulagang maumpisa yung pamibale-bale in proper oral hygiene. Mimiyaya naman pag kay Mendoza nung makanano ini. Atin tapong gamit dental floss. Itang between the kaya ng ipan, itang busbos kaya libutan na. O floss na po rin, anong kaya makapag-toothbrush twice a day. Kaya ng anak po, twice a day or 3 times a day po. Those naman po, po pakabilis. Ako bang maligwa, bala mo, watang habak, di ba, mamaligwa ta mo, tataka rin lungob ta mo. Mga sugat la po gilagid, yan, magkasorla po, magkasingola. O ita po. Makasadyaya rin ka yung City Health Office kambeda ring mayayaliwang Rural Health Unit, ang mamaya serbisyo ka rin kabalenta mo, mga siguro yung karelang oral health. Atin niya pong libreng tsaka bawat RHU po, RHU 1 hanggang 6 po. Muntala po kayong central da pangutang doy po kayong barangay nung nokar niya po itang health center pa kamalapit sa alala. Libre po, pa-check up, yan po. Atin po rin po cleaning, pasta, bagut, ito po na. Anya mo po, case to case basis. Naman po gana-gana sa sakop da kasi nung ating kakulangan kayong gamit, re-refer nila po yung aliwa. Samantala, makaswelo naman kanu rin pengari at tinagog yung aktibidad, uling dakala naman nabalo. Siyempre, lalo na karing anak, importante na maging healthy. Aliwa mo yung full body day maging healthy, pati rin yung karelang ipan. Kaya maragul yung bagay na may ka-programa yung eskwelahan para mamulat la rin anak na makanano la ka-importante na ingatan la dapat yung ipan. Yako po yung kaya kayong talasuyo, GM De Jesus, ating pusong makabalen.